Free medical camp cum health talk Pangthokhre. Relief Center for the Welfare of Differently Able Person Manipur ki Tarahumdoi Shuba Foundation Day Gamari Lenina Tangkak Naina Chatharakpa Outreach Program Thaurangi Manung Chana Ngasi New Delhi da Laiba National Foundation for India ga khusam naduna Nongmagi oiba free medical camp cum health talk ki thauram ama Imphal West District ki Sanjam Chirang Mayai Lekaida Sanjam Chirang Youth Club ki Community Hall da Pangthokhre. Anabasing the lem na hidak lang piba yaw na pangtokhiba thoramaduda mapumoina Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal gi Community Medicine Department ki Health Educator M Megha Chandra Mitay amadi Dr. Irengbam Homendro Singh District TV Officer Imphal West na tuberculosis TB amadi cancer yauna non-communicable disease sing na oirakpa yaba amasung kamdona laina layong asidagi ngakthokpa yai haibagi matangda research person oina wangangki. Tungda Thorongi Saruk ama oina lemna blood sugar, hemoglobin, blood group, TB, HIV, TV X-ray na chingbagi test kaya pangtokhi. Loinana tongan ba Dr. Kayana medicine, TV, physiotherapy, ENT, ay na chingba analayang chathaki. Amasung mathaw taba anaba singda lemna hidak lang taksu kushinaki. Ngasigi miyo chamaga tratet na saruk yadu na pangtokhiba free medical camp cum health talki thoramaduda Imphal West District TB Office ki staff sing amadi Sanjam Chirang Youth Club ki members singa punna pangthokbinaki. Club asigi members singna Relief Center for the Welfare of Differently Able Person amasung camp ta saruk yariba Dr. Singbu thagatpa amasung tawbimal khangbusu utki. Akoi mayam sing si TV si na dana ba maru na lai hai ka su yari ka koi si TV si ato ko ni si ju na dana ba se koi ke do ke ni ko ya maru oi se ada TV na dana ba koi ko ta hai bi si do ai am ta hai se ke burning hai si am na ai ko na yang le Imphal West ki na ho jin di ni si ma ga ni mama se ni si ma ga chang ko chang na aduna TV se koi marata dum lei bo pot koi aduna masi lei aduna koi corona thing hai le koi myam sanna agi sana sai tapi bo kadam sang dam myam ni sung bi ra kadam sang le so thok pi ba adigi muai ta bada thaba ki x-ray nam thok pi ba aduga test to bom sing ana idla se je ba yang mai na tu a ko agi mapung hala mun ta thok pi ra di koi di TV se dia dum Ikaw to kung namin, ako po kami, parang namin. Doon na ako si ang nangyayba kung sa ako, makahalaga di ko yung TB preventive therapy na sana mamanga panjati ko din, panbigi ko din. TB siya ko na naway COVID matang na ko, COVID narat ka na mga na vitamin na sasok ko lay ko. At umay na, TB siya ay imong anong sa TB narat ka di pulmonary TB ito, sana naghahabi ko ito. Log po din ilong na TB siya, makasal siya lang si TB